Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Say chorahi chorakwat koskuitin, Nikela kulbal salak angela in solok Salisantilhu, lish holomili katsolbal chirulikutan in nashke, shkutbal, tokobal Sali nakhter chakrab utsali ak chakrab nashkut chikunak, lish hos ilikagwa Dios, nachal sashkaba, lish rahom. Lish honali li rakok atin, huwal shiw chokreli poyenam. Abanan kanawak nakain sashkaba, lish rahom likagwa Dios. Ut akhele bruhain, chiru likagwa, shba nakbarkwi maka lima usilal, maka akhwi li rakok atin, ut maka akhwi lish hos ilikagwa Dios. Linarak tsakalikagwa Dios, haan, risingkil lima usilal sachpal chungwagil sashpe na ruchi chochain. Habanan lihona la inat koskwitsin ta haye chikulak. Kama yogo chakchirabinkil chirulikutan ikwer nak kulak lihona la in naklikagwa Dios trisi reta lima usilal utmaga chiktakanak. Renak sah chikwangkolao lihokyal li te papang relikagwa Dios. Mahung kwajik takos oklikagwa Dios, mahung kwajik tkabi li rakok atin, manak li railal li nachalk sashkaba li rakok atin, shbanak kawah ku ishkul balaan. Kung kabak ku li nekekoslang karenak li hoski li kagwa Dios, nachalk ho rekahungki li mausila li nashpanu hunak li poyenam, rikin hunak chik li poyenam. Kanawak nakliratin li kagwa Dios nashyekenak lao maka li karut kabanu. Moko kanabam ilota rekahungkil li railal manaklima usilal li nabanuk ke. Kwe haan chan likagwa Dios saruk tento takakanap. Kabiyak aruna shcheke sa lihu Deuteronomio 32-35. Mesh ekahung kanap umakban nakli Dios tarakok atin. Shba naktsibambil sa lisantilhu kwe li ekahung. La inting ahkamung chan likagwa. Kayak biretal nak ustalikagwa Dios na rekahu lima usilal utli railal likagwa Jesus kishke hun chikli okebal hun libe li teto chokrep chishunilep lahmak lineket pa bankre likagwa Jesus utnekeshtawlisten ankilep rikin kahultika konelik naklikagwa Jesus haan lina atinak chakchikish haan lina shchal shqe shti kobresinkilah kuiru likabanuhom Kui laon nakakanap naklikagwa Dios tishbanu lik angelain sa likayuam. Hukanashcheke sa lihu 1 de Tesalonicenses 1:10. Hukui roy beninkil li ralal ta kulung chak sa chosha halikikwaklisik shban li Dios sa shtiankep li kamenak haan li Jesus li nakoshkol chiru li shkhosqil chalel. Kayak retal. Usala kakulu brach shkul balish to wali kamag ho yogo chakril bal chirab likutana in shenumek liqakwa Jesus haanchik linashkam liqiq nashkam liqamag utna atinak chikchiqish anaqkwan chiru liyukwa Dios may katabi hain shnimal ru sail cholehil shnawbal naqkwa hun la abogado kwa hun lina atinak chakwish anaqkwan usta tohnokota ulimang salishchal baliqaq chishtaqin liqakwa Dios Habanan ikata siya takakal likilobal, shbanak maani chikunak truk si atinak chikish kuingka haan likagwa Jesus. Sa ako chikli atin, likagwa Dios ingka tishke litoh pamag sa kaben, shbanak likagwa Jesus ag shtoh chikanan likamag, utsash kabahaan nakataw likakulbal. Usta ingka tarak kakulum, shban lish ning kalepru likamag chiru likagwa Dios. Ano ko siya uthun nakik naknokoril ho kunilik niye naklikagwa Dios mahun li nashsikru ut nashyetarach hain li chabil utaan li tinra inka kanawak naklima usilal li nakabanu nashkamak kujak ma usilal sa kaben chanru naktoruk shkol balqib chiru li shkhosqil li kagwa Dios li chalgre ko li kagwa Jesus ho lahkololagwe utaan chik lit kolok agwe Madiushagwe nakshinago chbini chiruli jun kamo kain sa likat angel tsolok sa lisantilhu abanan ning ela bokbal renak tinago chbini sa hunchik likat angel